We joke like go police. We me to Harvard money again. Ne customer ke beer we look offer a share no youngeza. La gubo mara me wini ne mo gitinyo gigulu kangi twalo laya ne kayobo dogola pa president mo nyo pangarmo malo gubo awena pexe Acholi inda ko dojo Lakwed TV ko nan la di ben dare atio kaka eni tieni kono kakire neno jemne ti unique dakti style la kirmo Kenya gin matiga tim tien papara dakti ki mo kene ni duju an ko bire tika wobe kai neno gi kakany ikena kenyo watiki yungchel Ozelle man kono Simon Simon ko ka nena en ge ting mako magber ka ting mako gini kere Ozelle kar mo kara ngech maguto go ga mameto twali Lakwed TV NT eno kidong yung kan kono boxman la tong boxman now kay ini neno chia yung ka enini man ini tugi no dano mandet man coach Ozelle ma eno wachi ene coach chidong ini tiu nying me coach ko mi pangeo ka chenen ada coach ini ada kong wachak ni kong kadong wada ni kom lok piana na mira goy kila paintien ti ngoto la pencho gana pober gana lo la dit pian la penyo en la gama berutie la gama na tie ja pa la pen okay so wabe chao kinyeng ania galo ne big works ti MC ti madwa ta gulu kanya chama don gitij madwa ta nia galo ne big works kena Kenya winyi wachwer ba ti ye waka petotono ne futiga we o maliele jokone no ada pian pebak mi onane chwer ba be tin maraj ba piana ke oneno ka ma Yesu Kristo mo tame o meto piwa okay o tin gere ba ne o kere wor kere logi mal donc to toila kenan jo menan ke chawangi to be mi ngi mew ni to ta ke na yub ge tama beri odi pian ge tama ke ti ori mate baw kere ori vora wi me pele go Kristo no te okay cho đầu qua rồi dạ okay na koni gwa koni winyo ni tawne coach pian and coach Ozelle now gwa koni winyo lo kinyin coach enini yal Ozelle nyeri tik coach ma be man Nyeri tik coach ma be and di tactic me 4-3 formation na ge chela tak okay ayod ba okay ngeje yetie le di ge ngej ero signing ande nini okay ero enak chiene gar ka dar lo kacham wa ko bere ma ra ko chwe bo we Ozelle ti don yimo ko nyir ga ne wana kuir mo be choron sabe wan mo wa manu matika twenye ma celebrate no word mo te nyima Kenya ron ye nyama be full kan gera no da word ko ran gera ma duong chwer gera bo yele gera lo da nyingi chwer ba mi kwani kom na diet ke luong nying ma be ne mani jama me godam kaper jalwe wa MC be mere ke luang nyere okay ineno okay nge timu jemo MC ko na nga gi ngoge ni part me cham in pier ko biro nge Ozelle tikir mo ka kanchi the champion itamne nyeri tiche mu berga tiu chalo coach Ozelle ni itamno ti matek mada nyeru yele ba pian ke gi kay gulu ka ngama pe Ozelle le mi cham lo luak dan maduma ta dan mo jal foot fast ge on manana gi lay peni da ke boga ene Ozelle foi man Ozelle fol wogo ste dan ma yele we ko to Ozelle ko mbete di dan ma ke nana wa yes wokos ange man ko bere ene ka che nen bo ma ki bar ki in kai nen no da foot page no ko no da ko bere ki ko bara le ene ni donc in lo cha ko kati madung ma ana tika winyene ikira kenyo bedong itika mero we ko en tich ma kumbiri tika pero ene moti allo nga tij me chwer baw no tij me chwer baw po ber tij ma right dak ben pebe to watiu piane don joy cha ko nyere chene pe gena tema pe piane nge chana don ko dugune mere kora bon nga mane ko kel ke don ngine chak tij pe yor yalo keno kana dwe mi school fees de down now me ka wang kong wilu mecha nyoy ket gitama bere adwe matres kere ngam vote so monyore ne andong forum yara bit ka korne ka ngamu so oba
tamne mi ana nongo gino mo dog malo gine anu ne onyo gwak bene yup kofien ento ikom dano Pierre Bor mutani be pebi no wa customer chel konga mu customer me wilo ko fen we yela awi chokele ko police awi mi chuko Harvard money ne gera do ni customer ke biere wilo ko fera chere no yongeza yongeza ne minga ko mo yongeza mo kun ngado to en ken da yongeza no piro work and away okay Jomati ba ogiti kichana lawyer department ma kan pian kan na we ti da ba duong maraj bino kerwe nge wakan ke nana bino makoko en wen ba wen mange product no wa chok en be per kan ti mechanic gen ti carpentry ma kai we ba we bor mo dak bana lo en charti ti chi ma no ne manager nying ma ba now an ba me na ngo we na me ro we ko ti bo ne pian ke na mo an me du ko acting comedy pian do romo eyo no me wa ne pingo no ko fiere be wa ga nga mer ke jagir bo ko ko we ko lo ko mi de bara nyiri babana cha or cho ni ngo cho you begin selling boat manyiri you selling boat cho na me go mo de me aja ma dir ja te karo da wer ma yele you kan ma ba full cho wa so li lo me ko beto na wa te ki ma ga di go e ne be ke no ka don lu te me nan ge no cham ge ge oso pre ne ke don in mi reaxe mi lo ke yela so am kombere ba ke vai da ma ken kere dur tir ke na la nge vi ka vuro no do nge ramo nywal so am kombere ni andong a donye di ba amera chak acting comedy jone ne gi lo ata kombere ti boni o cha wacho ta enta la pe ko aya kombere kene am dugula pen ana pen won la gubo mane me wini ne mo gitino gi gulu kangi twalo la ya ne kayobo dogola pa president mo nyo pangar mo ma lo gubo pexe aya ka biru mo ra keru ye tamenano inoni I comedy kombere ne tupi o chapa ge walo taka wa yo lo laya ke joma tigi smartphone ge TV nga bona no yoni pengono peterio wen kere dong mir ne dong tie me ken me bere comedy ne comedian ka de comedian ne pena la pe ge kombe dong teme ta slep doctor wa mi abet ka ko ge bo gini garwe gini ga iro chawo gere me le manok mo kan gi page ma be ino pe wakti ji ba pe be tam na yodde ma jo yari be yodde ko ro be giri te Kingston por kan mon mo no ma na ma megi ento we are to be everyone have destiny okay if you are working toward your destiny ko gam la ben panyere me pa me da pe la pen okay we ko gam ti panyere kade du mo mar ko ma wele yor ke pegi tiana jebra ke bien ken dan dog me so in la panyere ni ma nga tij ba ram ñaanu ya tij ba ni ma we ade lepe ko wane ba me ro we ko ne gam lo ni ñew ke ya ñi ne may no mo mar ko rek ko ya bon me wuñu da ta dar ga yir yang okay non tij bo donc tij ma kenen abitiyo gok pe ata ñogi werena ke da do comedy okay bien comedy bu wa ana be ngene a jaw krakengi dano a jaw no des bien barake lok ka kan wo bo ber ma pero temo jimi mo teno ma jone en gi temo ni pe pero comedy ko do gele mono wa mono mo la baraka temo bu nyang po beru ni kong dok ko cha wenga bed mer kang ngute rok ngo ko ngo ene ber petiu man yene do ni comedy man non support man zele pe kwaro aya loke ene di tek mer ba on wente ken gena ba na kombe cher wa yira nga ka am football cher wa inde te mer cher wa okay ina comedy pat gi piem cham iya joma ga beru wa ne ki pat ki joma ti kan muni civilisation tie la mal kuno kon dek mo mer gi piem ki cham ka kamne lo pa muni kuja paka enen kene bang mugati mamuni gi ba kuno ni we
mi piemi ke municipal ti le nana ke vuruke ma jaka ebe te be gakka chope kama kon kal gwama da yata vugiti en gena war yen fot pe degni en an bwam taw chakane tap no deal but MTN kwena ria de bwam no chero e berna yena be the first MC kere MC ma duata tie dan ja young man ge MC kas ga nga me ngeo mero wotel lo ko on di comedy inte ke lo ke MC ina na awa yente le we me pegel won shori ena pege u mai kanya ana wa ene mi lo ne ukea era woro pe ke di pero bi ka acting comedy mun ko ka chel be na gubir ene wor yal ange gena merte rem lo ci er nge ko biri dara ngi uket ge ene wan square chel ka gere ba me no wan wanyo okay monyo no go neno ben kira ini tiu kere ene chame mer ben gen be go beri en ya yinge ni lal mer ko no yimbe ko me o gedi maria fol okay ya lo ka big work yema tama mini ka yen ka be yeta ma pe an fula tege lengere ami tu yimbe pe yo me ko pa waji gini bori ke me ki support ngwano zele bo yen pe were gina yo were awa anda jaw do ni comedy wa na ja piemi ko na ngwan bo mi ci sa ko ne chogu yum tuñ mo bara fol foji ken ko mi foj mo ñori ci ko no credit me on toma butibi ding dong kong madi tidi comedy ngey mo ber ma vof fo la ko TV mi wot ki drone la mal kumbire erene workers ubi donyo im lok me comedy ma ubi bere li to twal e kumal me Uganda ka kany kuno ino ni legendary films and ubi bere ka producing teach man kuno bere kate e Lakwed TV so kadong ini nero ko joma no wan wati kere ko e peda bet ki bek mo pat ke ken wa don gi style ma nyen ma pat e mi pa onyang ero jomu ti ka nero e dong man superstars ken en gi en dong be an kuno lumali ini en la church antique stories ma bere giga ci chamu kene en bi ber ka choyne bi ber ka kere ci wan ka ini no wa directing ci wano ketano to o mero ko kata kere botu mano wa wono o nyero dak bene ci ñu ber yom donc what should we expect piana ngeni eni donc ku biri tim ma migi what should we expect wo bit gina ngo so an baraka de nan gino ma kan ma planning pe failing okay bien kere wa dao ma peñual ke nam gi mi ni atem ko ma kej don kere na wal tena tel wango porri so imam e film comedy why now ne watch out acting on weekly basis we must have to make sure we are entertaining our fans our fans magwa should not get bored and we should expect them when we start pumping those comedies. They should subscribe our channel, they should support us, they should sell us. That is what we want. Take Kenya, we shall be encouraged to do more. But Kenan, when we pay Papi did enter an comedy out the yin where a bit in kama and a posting on my meta here. Take Kenya peggy so down a bit ready. Chalo an me an ke koma abai tu te me ki mo ke ma yinde wa te ma te yawe wa mi yor chen ya chen ga do jaba we e mana ne mi am de fu da ngeen fu te go ko cha bo gi ger ku ja ni ke te gi cha yindo ko nyeri ko ti camera lock le mano bara e wa sponsor nyeri ti sponsor ma det ma pol kara tu ma don ti mano ini no ni en ben sponsoring la warle ni che nying enoni ma charo sponsor NT ma tek toile donc Ozelle in ma chale iti tim ngeni la tento pa nyere itiga mede ben fut ki togo ni ene ero elok me comedy in bene oloto ibi berti piana nge chalo Ozelle comedy bene tie chidong koni gena be wat ne ning won kere coach ma megi well when the coach Omega many big workers he has really been so supportive with Iran Konya and financially Konya mo made tiano ka ko bare Konya ki don be coach Omega for several times my lawyer wanga duong bene
So parang letting and down and comedy ni ka wawaro chaka warne no page pala Lakwed med subscription no med care pala Lakwed ben mi telo ko wa wun joma waro karme Australia choli ma waro kon ko wa bene wa bene mo kan wa lwen be wa no award ngeno award olo wa no kari mission mo yo show mo mi cher wa o ne wa du kan mo bet mano ko wa la ke wa chak yenyu gena tema ma be ko wa made by extending comedy level now da chato malo pe level enini for matek pe won weng wak me tie ka winyu wa life very well ka gwak ko ni wobi lulu kere onyo gwak lok matie gwak tikere me chelsea ne Ozelle dole dog mege lok matiti ten ina ne bere wajo migi money dongo lok madong wadolo kere ko biri ini magwak inoni no foot pe wajo maluka ki lok kom comedy makobiri ni mera wokos tiga donye gango mera waje ngama waje ko mera wokos ana ni waj polga ga waj chunya erote gen me no chunya mero temana ai tem kai na tem mo ne pen ko na waj ne bakaba yela chamo kana gera ramo bekne ti mejmone ade ti o me chone kwe pena wala kala ma so it's fine mara okay machal kom lo mane ki come kombere inde donyo dana ko beri duju magete kan nene angeni magete ka onyo la ke mi la ma mi ko i comment section ka ini kinjalle wek eno don ka cha to nene mabe ana lo ne chak mi comment say comment section mi la ma mi ko don kong ire donc ngo ma ini tika nene i tumpa mwakani i kineno ma migi tamni ngo ki come manado betime machalo du ma bieno machalo lupeka duki me tukuma inde chao nangeo ne kombere ne ka wadonyo e comedy kira wa comedians magone ngoma ber ka posting gichel gerio bo wero bo kelu steep competition okay and competition will lead to efficiency okay ingeo ke geno mo ne tie it is dana mo na tie la rio mo ne en gitio temna let me economy gilwani monopolize okay well anwa mo ne be berutie but when the competition is there okay good quality things will be done. So now my coming in, I am not coming to fight anyone. I'm not coming to insult or abuse anyone. I'm not coming to crack beef with anyone. But I'm just coming to do comedy, entertain people, create relationship, okay, and love. That is my vision. And comedy is one of the things Moby reaching for a very long time. And I've been entertaining few people, my friends, wherever I am, I always crack joke. I see people laugh. People, when I'm leaving, they really, when I'm not there, people miss me. Okay? That is why I decided to come and start doing it so that I can be entertaining many people instead of entertaining 10, 5, 20 people that I always chill with. I will be very happy for myself because I will be doing things that my heart really demands. That is my vision. And Guinea, be problem work comedian mogomano giti industry chone guchak da nyongo we shall compete favorably, okay? But we shall not be going to create a dega no yet. That is what I am seeing, and I'll make sure that it is done the way I plan it. Okay. Donc maluka gwakonyo ki wangeni jemi dujuma watimu machala ane ini aneno lok me tekwar ma mek wano mirwa il ochiat malo ini bit ineno chalo tukuni ni bitimu gi ango tekwar anati actually at the same time na nena winyo ilo lok pa won jak ni gen ilo lok ni wakati ki daro gi ngongo gini en ngene video ne ke ba madam ma neno gi gang kwida no pobo gay gaj mabe yani ti dan ma ti daro be ti won jok
Ano ba winya tiga wuba rio rudi. Wa winya wa ke na nda mama penyual ka moti ba ke beeping bar ke chel ke kuma gum. Tikira chel mo wango don. Chi ngeri ngale ne da ko be no lok lo me ga ne piana an me ga ne wa chi kache no gware ikiet ma kibori kere ka ene kache ne anno da ko pe olo tobo ini wanga do kelo da chi manyor me ga ne dak bebe kai por kimigi ma ini tiga advertising ni iram kiro mo ma penyo ale ole ramo gena En mendo tema macharo coñ. Sa tema macharo coñ. Coñere rajo. So mabe Fina Robby and on your coup, piane, a taking armor. My enemy, I think contented with her, and she's happy. And I'm happy. But you, la cho, don't gak la cho, when you full African Traditional Society. Very active, Matwal. But the 12 man Kelly, ya geke mayopwage ni amalat ni amatin Lakwed TV kono luteno pama en man magitika ka enini duju bed only expecting ni ibinero gi jone egoni duju to man ma watiga lore yene man gen ma pikati chacha ka penya dio zele matiri dio zele bunyo mane jawaron tika chair tika planning me chair wa dong mew gier gor ko feno wano wati mo ngor mo wek dong kong bo ti de chokere Dana di mubu toy gang wi ma ma nyen wek mi deposit ke planning mago ke ko bo li an pe miele ko pe anya ba yin be chair UK ku jabe ti ba fede da nge no ngo foi ya gere na bu ko fe ma kam ko ka ma pere tal ba da ga ni wala jer lo tere re gelo yela e ken ma ina na nge kere ne ere kera comedy ne pero ubi bere liat kere ara foi ba ta ba na ga ni mala chen